Spoštovani kolega minister, dragi Dragan, spoštovani predstavniki medijev. Danes sva se pogovarjala o obrambnem in vojaškem sodelovanju med državama, ki je odlično ter se seveda še krepi. Tako kot smo podpirali Črno goro na poti v NATO, tako bomo podpirali njeno pot tudi v Evropsko unijo. Naše sodelovanje temelji na zgodovinski povezanosti obeh narodov, trdno prijateljstvo pa se od črnogorske osamosvojitve dalje krepi še naprej. Naj še posebej izpostavim sodelovanje na področju logistike, nabav in donacij. Z njimi ne krepimo samo dvostranskega sodelovanja, temveč tudi interoperabilnost in enotnost znotraj NATO. Pomemben del današnjega obiska je tudi podpis sporazuma o predaji lastništva 6 neubojnih ročnih protiletalskih sistemov. S Črno goro razvijamo izjemno uspešno partnerstvo na področju vojaške zgodovine in smo hvaležni za vse donacije muzejskih eksponatov, ki jih je Črna gora donirala Sloveniji in si jih javnost lahko ogleda v Parku vojaške zgodovine, kot tudi v Vojaškem muzeju Slovenske vojske. S kolegom ministrom Krapovičem sva se med drugim pogovarjala tudi o skupnih nastopih v mednarodnih operacijah in misijah. Tako kot do zdaj smo tudi v prihodnosti odprti za sodelovanje s Črno goro v mednarodnih operacijah in misijah. Posebej želim izpostaviti naše zelo uspešno in prepoznano regionalno sodelovanje v NATO-vi bojni skupini EFP v Latviji. Želim pohvaliti motiviranost, usposobljenost in profesionalnost pripadnikov vojske Črne gore, ki skupaj s severnomakedonskimi pripadniki dopolnjujejo kontingent v Latviji. Seveda pa v pogovoru nisva mogla mimo stabilnosti in varnosti regije Zahodnega Balkana, ki je v strateškem interesu Slovenije. In strinjala sva se tudi, da Slovenija ponuja dobrega kandidata, gospoda Boruta Pahorja, za posebnega odposlanca za Zahodni Balkan. S svojimi izkušnjami in svojim poznavanjem regije bi lahko veliko pripomogel k reševanju odprtih vprašanj. V regiji delujemo tudi tako na taktičnem in operativnem, kot tudi na strateškem nivoju. Fokus našega operativnega delovanja je v operacijah KFOR na Kosovu in EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini. Veseli smo, da smo lahko del zgodbe v okviru kibernetskega centra, soustanovljenega s Francijo v Podgorici, saj je ključno naslavljati hibridne grožnje in kibernetske napade, ki jim je tudi Slovenija vsakodnevno priča. V regiji Zahodnega Balkana se križajo različni varnostni dejavniki, zato menimo, da je treba nameniti ustrezno pozornost regiji tudi v luči prihajajočega Washingtonskega vrha. S kolegom ministrom, s kolegom Draganom sva izmenjala poglede na trenutno mednarodno varnostno situacijo, s poudarkom na vojni v Ukrajini in dogodkih na Bližnjem vzhodu. Slovenija odločno podpira napore Ukrajine pri obrambi svojega ozemlja v skladu s svojimi zmogljivostmi in potrebami Ukrajine. Zavedava se, da je trenutna situacija na Bližnjem vzhodu resna. Strinjala sva se, da je situacijo med Iranom in Izraelom treba umiriti, zagotoviti premirje v Gazi, predvsem pa preprečiti širjenje regijskega konflikta. Ob koncu naj poudarim, da je sodelovanje med Slovenijo in Črno goro na obrambnem področju močno in da takšno tudi ostaja. Zahvaljujem se ministru Krapoviču za današnji obisk, s katerim sva potrdila vez prijateljstva med državama ter zavezanost k vrednotam NATO in Evropske unije.
Spoštovani minister, dragi Dragan, iskrena hvala še enkrat. Hvala vam, prije svega uvaženi ministre Šarecu, dragi Marijane, poštovane dame i gospodo iz medija. Želim da se prije svega zahvalim našim prijateljima Ministarstva odbrane Republike Slovenije na organizaciji ove posjete. Naglasio bih zadovoljstvo današnjim susretom i razgovorima tokom kojih smo imali priliku da razmijenimo mišljenja o jako bitnim temama od zajedničkog interesa za Crnu Goru i Sloveniju. Današnji susret sa uvaženim kolegom Šarecom je potvrda još jedna izuzetnih odnosa između Crne Gore i Slovenije na polju odbrane i koji su, kao što znate, počeli podrškom Slovenije Crnoj Gori u našem članstvu u partnerstvu za mir, nastavili se i intenzivirani su kroz ulogu Slovenije kao kontakt zemlje za ulazak Crne Gore u NATO savez, a da nas se naravno ugledaju kroz intenzivnu saradnju u svim oblastima obrane, gdje izdvajam zajedničko učešće u aktivnostima, vježbama, obukama, zajedničkim nabavkama, transferima iskustva i nizu drugih primjera uspješne saradnje koji se tiču borbenih grupa, kao što je uvaženi kolega Šarec rekao, u Latviji, koji se tiču mnogo operacija koje zajednički sprovodimo u velikom broju slučajeva i ja bih rekao da je ta saradnja više nego dobra i naravno sa naše strane mi ćemo se potruditi maksimalno da ona onamo gdje ima prostora, ako uopšte ima prostora, bude još naravno dodatno unapređena. Također, na svemu tome smo zahvalni, kao što smo i zahvalni na podršci koju Slovenija pruža kontinuirano Crnoj Gori kada se radi o evropskim integracijama i negdje na principijelnom stavu da Zapadni Balkan mora ostati u fokusu Evropske unije i NATO saveza. Cijenim da bi imenovanje gospodina Pahora bio značajan korak naprijed kao vrsnog poznavaoca regiona i Crna Gora bi svakako takvo rješenje veoma, veoma srdačno pozdravila. Također, danas smo razgovarali o aktualnim bezbjednosnim izazovima sa kojima se suočava cjelokupna euroatlantska zajednica i razmijenili mišljenja o globalnim bezbjednosnim izazovima i naravno i ovom prilikom smo potvrdili zajedničku podršku Ukrajini u borbi za njena prava, u borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i političkog suvereniteta Ukrajine, koji je naravno ugrožen ruskom agresijom i naravno, kao što je rekao uvaženi kolega Šarec, pozvali smo i na smirivanje tenzija u regionu Bliskog istoka kada se radi o pojasu Gaze, svakako kada se radi o napetostima koje se danas dešavaju između Irana i Izraela, ali smo i zajednički apostrofirali značaj regionalne stabilnosti, dakle značaj zadržavanja fokusa Evropske unije i NATO-a na Zapadni Balkan. Kada je riječ o bilateralnoj saradnji, kolega Šarec i ja smo danas, potpisat ćemo za nekoliko minuta, sporazum o donaciji 6 nesmrtonosnih protivvazdušnih sistema odbrane BANS i Ministarstvo odbrane to je na jedan veoma graciozan način ustupilo i velikodušan način ustupilo Ministarstvo odbrane Crne Gore i na tome želim da izrazim posebnu zahvalnost. Također, ovom donacijom mi unapređujemo naše kapacitete za podršku protivvazdušnoj odbrani i uvjetno posjećam da je ovo samo jedna u nizu donacija koje svjedoče o posvećenosti ova dva saveznika Slovenije i Crne Gore najboljim mogućim bilateralnim odnosima. Odbrambena saradnja naše dvije zemlje je veoma intenzivna i veoma raznovrsna i, kao što sam rekao, uključuje zajedničke vježbe, zajedničke obuke, zajednično međunarodno angažovanje naših jedinica, posebno opremanje i modernizaciju izazova koji se suočavamo kada se radi o unapređenju procesa vezanih za oblast ljudskih resursa i mnoge druge vidove saradnje dva ministarstva. Naravno, doprinosimo jačanju kolektivne bezbjednosti i unapređivanju stabilnosti gdje god možemo, sarađujemo bilateralno, ali svakako i nastavljamo saradnju kada se radi o više regionalnih inicijativa kao što su A5, Jadranska povelja, Balkan Medical Task Force, 7, Rakvijak, CECT, Adrion,
a uskoro se očekuje, ja se iskreno nadam, i pridruživanje Crne Gore NATO centru izvrsnosti za planinsko ratovanje u Republici Sloveniji, čime će do sada intenzivna saradnja u oblasti planinskog ratovanja biti podignuta na još veći nivo. Također, Crna Gora je uputila pismo i ima inicijativu da se projekat Odbrambenog koledža Zapadni Balkan realizuje u Podgorici u saradnju sa Austrijom i tu smo naišli na nesebičnu podršku od strane Slovenije i kolege Šareca i na tome želim također da se zahvalim. Za nas je to jedan veoma, veoma bitan projekat. Na kraju želim da kažem da Crna Gora i Slovenija nisu samo savezničke zemlje u okviru NATO alijanse, već nas vezuje i dio zajedničke istorije. Sada kada smo zajedno u najjačem vojno-političkom savezu na svijetu, sve ono što smo čuli od naših prijatelja, svjesni ciljeva koje želimo da ostvarimo u budućnosti, uvjeren sam da će naš odnos međusobnog povjerenja, jedinstva i solidarnosti u budućnosti ići samo uzlaznom putanjom i na tome još jedno put velika zahvalnost kolegi Šarecu i Republici Sloveniji i naravno hvala vam na pažnji. Hvala lepa.